Snop svetlosti iz starih svetiljki može da se vidi i na 200 km od izvora. To ometa saobraćaj i biološki ritam. Zastarele svetiljke troše 2 do 3 puta više energije nego savremene LED svetiljke. Obnova javne rasvete kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora smanjuje emisiju ugljen-dioksida za 400 tona godišnje na svaki 1000 svetiljki, što je ekvivalent apsorpcije 18.000 stabala. Do ovoga smo došli obnovom javne rasvete energetski efikasnim svetiljkama. V Petrolu po modelu javno-zasebnih partnerstv oziroma energetskega pogodbeništva investiramo v celovito prenovo sistemov javnih svetlav po mestih v celotni regiji. Stara energetsko potratna svetila nadomeščamo s sodobnimi LED svetili, ki svetlobo usmerjajo samo tja, kjer je le-ta potrebna. Barvni spekter take svetlobe je tudi bližji naravnemu. Moderne, odnosno savremene svetiljke ne unapređuju samo spoljašnju, već i unutrašnju upotrebu poput sportskih, poslovnih, javnih, industrijskih i stambenih zgrada. U okviru javno-privatnog partnerstva uspešno smo obnovili javnu rasvetu u Izoli u Sloveniji i na taj način oslobodili opštinu visokih troškova za energiju i održavanje. Prenova je trajala zadnjih 6 mesecev. V tem času smo prenovili 1700 svetiljk od skupaj 2200, s čimer smo prihranili vsaj 65% električne energije, kar v ogljičnem odtisu predstavlja 300 ton na leto. Obezbedili smo efikasnost, podobnost i sigurnost javne rasvete u mnogim mestima u regionu, uključujući Kopar i Bled u Sloveniji, kao i Priboj i Vrbas u Srbiji. Javnu rasvetu kontrolišemo uz pomoć pametnog informacionog sistema Tango. Tango nam omogoča centralni nadzor, upravljanje in optimizacijo delovanja sistemov javne razsvetljave. S to informacijsko rešitvijo smo hitrejši in učinkovitejši pri ustreznih ukrepih za doseganje maksimalnih prihrankov in optimizaciji vzdrževanja, ter s tem še dodatno znižamo obratovalne stroške sistemov. Sveobuhvatnim pristupom poboljšavamo kvalitet održavanja, opštu i saobraćajnu bezbednost kao i radni vek sistema javne rasvete uz istovremeno smanjenje potrošnje energije, troškova održavanja i upravljanja, kao veoma važno smanjujemo svetlosno zagađenje. Pametna in energetsko učinkovita svetila predstavljajo velik korak v razvoju pametnih mest in na zagotavljanju boljše nizkoogljične prihodnosti in družbe. Petrol. Energija za život.